ruang phor ani don ta ni som ni pakhat thlariat sang ni som ni pathum zana thi sailo moya kum som sari pani BSUP loi pu venga cheng thina thu boyan chuin atana poimo awanga police in ruang phor an dil na chu magistrate in a pal sakto bengwana thu dun danin an nu chuin atana poimo ani awangin police chuan sailo moya ruang phor phalna thu nei tu te magistrate nena an dila magistrate chuan niriat thlakua sang ni som ni pathum khan ruang phor phalna ape ruang hi ni som pakhat thlakua sang ni som ni pathum hian phor ani yang danangin ruang hi thlan mula postmortem ngal tur ni in chumi zoa phum le ngal tur ani postmortem report atangin police chuan ma an lak chhun zomang taran tawngin sailo moi thatu ni ya hriat afanulal reng pui le atupa Benjamin ate chu police in an mana niruk thlakua sang ni som ni pathum khan central jail aizola dan ni sailo moya hi ni som ni pakhat thlariat sang ni som ni pathum zandar zom pakhat le san be vela athia athi dana ngai that lo na om loin vui dan pa ngaya vui ani ma se tu hnaya lal reng pui le Benjamin ate in hona tangin sailo moya hi thi dan pa ngain athi launia hriatania amo phurtua ngai an pani hian manan ni lal reng pui apa sailo moi nena cheng dun an nia Benjamin a chu mua lungthu ni in apu te hi tlo fo thin ani police ma an soidan chuan lal reng pui hian apana ho rang thina wangin that mai turin Benjamin hi a thlem ania Benjamin hi zomin ni som ni pakhat thlariat sang ni som ni pathum zan khan sailo moi mu to chu a thatani lal reng pui hi zu in thin ni in Benjamin a puin rui thila ti thin ani lal reng pui le a thanum pa chu tu hnai khan anin hawa Benjamin hian a lo hau chu lal reng pui hian sailo moi tha ani chungchang hi soi chuak ani police ne na hemi chungchang thlen ani nuwa an pani hian nili thlakua sang ni som ni pathum zan khan manan ni police te chuan lal reng pui le Benjamin a thu soi hi digreng empty an chui zui meka tum chumi atana poimo tak chu ruang phor ani